Baba, tunakutukuza wewe sababu uko mwema. Wazuri kutushinda wamekufa. Wenye pesa kifo wamewachukua, lakini sisi hatuko wazuri kupita wale ambao wamekufa, lakini sababu ya upendo na neema, ndio maana tunakushukuru, ndio maana tunasema asante, ndio maana tunasema haleluya. Asante sababu unastahili sifa, asante maana unastahili heshima. Hakika ni wewe yule jana leo. Baba, ninakosa nikutape namna gani? Ninakosa nikuite namna gani? Maana unastahili sifa na heshima, unastahili heshima. Yesu wa kanisa, haleluya, haleluya, haleluya. Mungu Baba yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti, kanisa lote limeshuka chini ya msalaba. Tumenyenyekea Bwana chini ya nyayo zako. Tumefika hapa siku ya leo, maana ni neema na muujiza kuona pumuzi ya bure. Kuona siku ya leo ni neema na muujiza. Tukakumbuka bangapi benye bamekufa muhimu waka. Tukakumbuka bangapi bamekufa muhimu mwezi. Tukakumbuka bangapi bamekufa muhiposho. Kuko wengine tulikuwa nabo jana habako. Kifo haogopake mtu. Awe mrefu awe mfupi, kifo haogopake. Lakini sababu ya muujiza na upendo wako, ndiyo maana huyu baba amefika na huyu mama, ndiyo maana huyu kaka na huyu dada watumishi wako tumefika kukusifu na kukuabudu. Bwana wa muujiza, wewe unapendaka sifa za wanadamu, maana majina yako yote ni ya sifa. Tayari tuko hapa, munenaji anataka simama. Yeye ni mwanadamu hataweza, lakini pamoja na wewe ataweza. Awe chombo wewe useme. Ninakumbuka Musa ulipomuita akasema Baba sijue sema. Ukasema nitasema pahali pako. Nitakuongoza, acha na wewe umuongoze mchana wa leo. Kama ni kuonya Bwana utuonye, na kama ni kutuhamakia Yesu tuhamakie. Tunangoja lile ambalo unataka sema na kanisa. Acha mausia yako itembee hapa. Acha malaika zako wakuwe hapa. Acha nguvu za Roho Mtakatifu zitembee hapa. Tunachokataa ni nguvu za giza kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hewa za kuzimu, za wachawi na walozi, za kuharibisha mkutano, za kuleta distraction, za kulilisha watoto, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, acha wewe mwenyewe utembee hapa. Kanisa lako acha tupige makofi na vigelegele kwa ajili ya munenaji. Asante Yesu. Yesu ni wangu na mimi wake.
Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema asante kwa Mungu, na pia asante kwa watu wote wa Kristo wote siku ya leo ambao Mungu ametaka leo waweze kuonekana ndani ya nyumba ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pamoja na wao, lakini Mungu alipendezwa siku ya leo tuweze kuwa pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mpendwa, kufika kesho siku ya kwanza ni mbali. Kesho siku ya kwanza ukakamata gari sai, unavoyager sai, unalala huku naenda, kufika kesho lendi ni mbali. Hasa kama wewe Mungu amekujalia neema, unaona hii siku ya leo saa kama na hii mbele za huyu Mungu, huku napumua pumzi ya watu wazima, ulale njala lakini uko mzima, useme asante. Kuko wenye wako kwa hospitali hawana apeti ya chakula, lakini anasikia kula, lakini kuingiza mtumbu binashindikana. Anatati hapa, roho inafanya nini? Inakatala. Na alikuwa nakulaka sana. Mtu moya tulikuwa naye kumoto siku ya ngapi, tulikuwa na Pastor Lisie, akasema ngomunganga alishaandikia mtu kama chakula iko omwa kuwa nakula 5 kilo par jour. 5 kilo. Kama chakula ingeliweza kuwa na iko asubuhi mpaka magharibi, mtumbo yako mkwe mlishaingia 5 kilo. Aseme pale njo tumbo yako iko normal. Hasa 5 kilo. Uko na watoto ngapi? Muko wangapi? Ile chakula 5 kilo faota de nombre ni ngapi? Lakini haupate 5 kilo, unapata na 1 quart, unaingitia mtumbu, unatia kokopo ya mai, unasikia unashiba. Kuko na benye wapatake na ile 1 quart. Mesa unaona wanatembea munjia, unaona vitu vinatembea be. Anaenda kumaombi na iko na hitaji. Halikosa chakula, lakini Mungu akamsaidia akapata chakula na anaishi. Wapangai wanaishi mubaya lakini wako. Siku moja nikasema na wapangai, ukaona huko mpangai Mungu anakupatia pesa. Mesa unafika mwako pesa zinafanya nini? Zinaisha. Zinaisha kae. Mungu anakuwa karisha kupatia weye, zile baraka zinakutoka hako, zinaenda kwa mwingine mpangai juna yaanze maisha. Haiko kwamba uko mpangai leo, ngo baraka zenye uko nazo leo njo zenye utaendelea nazo. Hapana. Maisha ni kupanda na kufanya nini? Na kushuka. Tusimame tusome neno la Mungu. Tutasoma Waebrania sura 11 shairi lake la 4. Waebrania sura 11 shairi lake ni la 4. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Kwa imani Abeli alitolea Mungu zabihu nzuri zaidi kupita Kaini. Kwa hii alishuhudiwa kuwa mwenye haki, Mungu akishuhudia sadaka zake, naye hata amekufa angali akisema ni neno la Bwana. Amen. Tutazungumzia juu ya neno ushuhuda. Ushuhuda. Mkifransa wanasema témoignage. Mkinyarwanda wanasema ubuhamya. Ubuhamya. Kila mtu ana ushuhuda wake. Mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania hajulikane, lakini tunasema juu ya ushuhuda
ni sababu kila mtu awe na ushuhuda ya mzuri. Kila mtu awe na ushuhuda gani? Ya mzuri. Kila mtu ana ushuhuda wake. Na hizi habari ambazo tunasoma hapa ni habari za Kaini na Abeli. Hawa watu wawili walikuwa watoto wa baba moja, wa mama moja. Mwenye aliwazaa ni mmoja, lakini watoto walikuwa na roho tofauti. Jina la Bwana libarikiwe. Tuko humu mukanisa, lakini tuko na roho tofauti. Hatukulala pamoja na hatutalala pamoja, lakini mawazo yetu iko tofauti. Baba na mama wanaweza kuzaa watoto, wanaweza kuishi maisha ya mzuri, lakini watoto wao inaweza kuwa tofauti. Tuko kuneno ushuhuda. Hawa watoto wawili, Biblia inasema ya kwamba mmoja alikuwa mchunga kondoo, kazi yake ilikuwa ni ufugo. Mwingine alikuwa mlimaji. Mnajua mutakalima, kondolo na ng'ombe zinakulaka mimea ya watu. Seki Kaini alikuwa analima na Abeli fugo zake ziko pale. Hasa kila mtu alikuwa na destiny yake yenye Mungu alimubarikia kako. Kuna kwa mwenye iko na baraka mu uchuruzi, kuna kwa mwenye iko na baraka mu ufugo, kuna kwa mwenye iko na baraka mu kulima. Na vile vitu viwili hauwezi ukavichanga sema utaviweza. Kuko mwenye iko na baraka mkulima tu, analimaka na pakizisha mafuso, ale anaenda. Bitu bilisha panda. Manjanja ilipanda, kibumba bako wanapokelesha watu. Sasa $50 kila nyumba. Wenye walijariwaka neema kuandikiwa. Hasa mwenye wako wanapokelesha, iko anakuyauza manjanja. Wanafika kudepo, manjanja haiko. Mwenye manjanja anafanya nini? Anapandisha. Zilisha panda. Na kondoro nazo zilishafanya nini? Zilisha panda. Hakuna chenye hakikupanda kwa wakati yenye franga zilifanya nini? Zilionekana. Hasa siku moja ikakuwa wakati ya kwenda kutoa sadaka. Kila mtu anapanaka chenye iko nacho. Ambia mwenzako usiku unapana chenye hauna. Ongeza umgeuki umwambia seme, na kama mwenzako atapana usipe na wivu. Kila mtu wakati ya kwenda kutoa, kila mtu alienda kutoa kusehemu ya mali yake. Biblia inaonyesha ya kwamba sadaka ya Kaini aliitoa na roho iko mbali. Siku moja nikaona ku television baka wanaonyesha jinsi Kaini aliendaka kutoa sadaka. Wanaonyesha kama alitoa sadaka ya maharagi, anakuwa naitoa bienya alipanga, naona ni vya mingi, tena na vipunguza. Anaona alitoa vya mingi, Mungu anatoa na roho mbili, anatoa na hivi ni vya mingi bwana. Acha nivipunguze. Anapunguza, yeye iko pale. Abeli naye akaenda kutoa sadaka. Biblia inasema ya kwamba msadaka zenye watu mbili walienda kutoa, ya mmoja ikakubaliwa. Na wakati ilikubaliwa, huyo mwenzake ndugu yake mwenyewe anazaliwa mtumbu moja, kusikia kama sadaka yake haikukubaliwa, roho yake ikafanya nini? Ikaluma. Watoto wa mama moja, baba moja. Kwenye Abel alikuwa roho yake, sababu alitoa sadaka na roho ya kutaka. Kaini kusikia sadaka zake hazikukubaliwa,
akajaa na hasira, roho yake ikapanda, shetani akamkamata, akasema mie huyu ndugu yangu apende asipende nitamuua tu. Unajua kuchangia na mtu haujue vyenye viko mroho yake viko probleme. Unamchekea lakini yeye haiko pamoja na weye. Sababu tuko kudunia inalomba cheke na ufanye nini? Ucheke. Sikuko vyenye tunakulaka tunani vya jicho ya mubaya me tunabidame. Tunabidame me na vya jicho ya mubaya. Kaini akasema huyu ndugu yangu nitamuua. Akajiendea shauri. Akakamata Abeli akamuua ndugu yake. Mtu mwenye mlitoka naye tumbo moja. Bubaya bulishaongezeka. Hapa Kibumba mai miezi yenye meishi. Kuko kiana mwenye alikata ndugu yake kichwa. Baba moya, mama moya. Banashinda pamoya. Kiana anamubeba kumoto wako, wanazunguruka pamoya. Anamubeba ndugu yake mtumbu moya. Mama mzazi mumoya. Mwenye alibazala ni mumoya, baba moya na mama moya. Anashinda yuko anazunguruka. Kumbe ndugu yake aliuzaka nyumba. Akaiuzisha ndugu yake. Ndugu yake kuliko aiuzishe mwengine, mwenzake akasema nitaiuza. Akamupa franka. Mwengine akaihamia ndani. Saa yenye mwenye aliuzisha franka, nyumba alipata franka, akarudia kumwenye aliuzisha. Siku zimepita. Ninapenda nikurudishie franka za ile nyumba. Mwengine anasema haviwezi wezekana, vilishaisha. Akatafuta mbinu za kufanya nini? Za kumfanyizia mubaya. Balishinda pamoja na mubeba kumoto, wako pamoja swari. Kichwa kata, tia pale, kiwiliwili hapo. Moto yenye balishinda wako wanatembea hako, ule mwenye alikata kichwa anaanza izunguruka hako. Wanamkamata, ndugu yako yuko wapi? Tuko neno ushuhuda. Kila mtu ana ushuhuda wake. Biblia inasema iwe nzuri iwe mbaya, lakini una ushuhuda wako. Tunapendaka jua ushuhuda ya mtu wakati mtu amekufa. Wakati ungali mzima hawawezi jua ushuhuda yako. Lakini wakati serikali iko hapa, watu wako wanalia, jua kila mtu unasikia sema baba anaenda. Siku moja ushuhuda yako tutaisikiaka. Sasa hatuwezi isikia. Papa mama alikuwa diakre mkanisa. Kumba alikuwa diakre na iko na bibi mwengine mkanisa. Anafanya vya meza ya Bwana, iko na bibi yake anajua ya kwamba ule diakre iko na bibi wangapi? Wapili. Lakini anasema nisemee wapi? Nikasema bwana yangu iko na bibi, nyumba itawaka na bunyumba wangu utafanya nini? Utaishi. Acha mie ni nyamanzi. Bwana nakuya mkanisa. Bibi wa pili anazala mtoto wa kwanza kule, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba. Na iko mkanisa. Diakre mkanisa. Bibi nasema, nikasema na pastere vitu vidaharibika. Hapa ningali napata rasio kwa huyu bwana. Acha ninyamanze nione kwamba unaweza kuwa buko mnakucha mara pili. Mungu hanyamanzaki. Diakre akakufa. Wakati alikufa, wanasema tunaenda zika diakre. Watu wanawazia wanaenda zika mtu mzima mwenye iko na ushuhuda ya mzuri, kumbe ushuhuda yake ni ya mubaya.
serikali iko hapo. Wanasema mulete ushuhuda, tunataenda zika diakoni wetu wa kanisa, tunataenda muzika, iko na ushuhuda ya mzuri. Udiakra alikuwa anafanya vya kanisa mzuri, sasa mulete ushuhuda kanisa tutamuzika. Wanasema ushuhuda ya jamaa iko hapa. Sasa jamaa yake ya pili nayo iko hapa. Bibi wa kwanza iko analia na bibi wa pili naye iko analia. Anasema sasa mama, mbona huku nalia? Seme kenye kinaniogopesha ni sababu bwana yangu anakufa na iko na babibi bawili. Mushuhuda. Kanisa pale haina tena nafasi kuzikisha nani? Diakoni. Bakaita bibi wa pili. Bibi wa pili, unajua ya kwamba huyu ni mbanda yako? Bibi wa kwanza anasema mie nilikuwa ninabijua, lakini nilionaka nikabisema vidaharibika. Ninayua kama ni mbanda yangu. Bakazika, jamaa ikazika diakoni. Sawa imbwa, bakasema mkwe tuombee jamaa. Jamaa kuwaombea inalomba na wale watoto bapili nao wafanye nini? Bakuye, baombewe pale. Wakasema mama, munabiona namuna gani? Basi wakwenda alishafanya nini? Alishaenda. Tuko kuneno ushuhuda wako. Kila mtu ana ushuhuda wake. Hakuna mwenye anaweza penda wamseme mubaya, aseme mie ninasemaka watu wananiogopa. Wanakuogopa. Basi unaanza kuogopewa ni ya mzuri? Jibu ni hapana. Watu wakuheshimie, lakini watu wasifanye nini? Wasikuogope. Kama ushuhuda yako inaweza kuwa ya mzuri, inaweza acha entourage yenyewe unaishi yako, watu wanakupenda. Wajirani wakasikia ushuhuda yako, watakupenda. Ninaweza penda na mimi nikuwe na ushuhuda ya mzuri, Maitrua Chantier. Jina la Bwana libarikiwe. Maitrua Chantier. Basi na mimi nikakuwa na ushuhuda mbaya, unawaza nitakuwa napita basi niseme mzuri? Jibu ni hapana. Lakini ninaweza penda ushuhuda yangu na mie Maitrua Chantier ikuwe ya mzuri, na ushuhuda yako ikuwe ya mzuri, ushuhuda yetu ikuwe ya mzuri. Kama ushuhuda yetu itakuwa ya mzuri, hii kanisa yote itayala sababu ya ushuhuda. Jina la Bwana libarikiwe. Mama moya aliantrene musika wake. Zamani watu walikuwa na kiu wanalomba mai. Lakini hizi masiku sisikia yake watu wako wanalomba sema munipe mai. Zamani mtu alikuwa anakuwa na njala, aseme niko na njala. Watu wabangari wanalombaka tena chakula mu manyumba za watu. Papa katembelea fasi. Sasa vile pastor alituambia dimanche, asema lilomba mai, agasikia harufu ya mutobe mu nyumba. Mimi agasikia hata meza mai na iko nasikia harufu. Akaiterekeza, akasema hii mai sitaikunywa, niko nasikia Bwana kule. Kisha kwa bahati yake wakamuletea mutobe, akafanya nini? Akakunywa. Agaprometre kiana yake kwenda kuoya mwa ile nyumba. Kumbe saa alifika kora akakutana wengine barishamutangulia. Ngamashima kende ya kumwana imbengeri. Basi naye alikuwa ajikatale. Papa saa alifika munyumba ya mtumishi na mjakazi wa mukanisa. Akasikia ni watu wenye wanaingiaka limoya mukanisa. Akasema gizi ninaingiaka mukanisa na hawa watu, acha nilombe mai ya kunywa. Akasema nina kiu, munipatie mai ya kunywa. Mama alikuwa iko kusalo, musika iko kuchumba. Mwenye amelomba mai iko kusalo. Kisha msika mwenyewe amelomba mai, akauliza, mama, mbona wamelomba mai
Nimupe kwa ile mai ya mzuri au kwa ile mai ya bulozi? Kama uko na kiu utakunywa? Aseme mama, kwa ile mai ya mzuri yenye tunapatia yako kwa rafiki yako, au kwa ile mai yenye ulishatiamo bulozi yenye tunapatia kama mwenye upendi? Papa akasema kiu kinafanya nini? Kinaisha. Esi kunasikia ile nyumba iko na ushuhuda mzuri? Watu wanaanza kukuogopa weye juu ya ushuhuda yako ya mubaya, temanyaje yako ya mubaya. Watu wanaanza kuogopa na kukuombea. Watu wanaambia watu sema hapana kuombea watu, hapana kwenda wewe peke. Sasa unaenda mwinjili ukaenda ombea watu, usiende wewe peke. Mwende wangapi? Wawili. Ukaenda wewe peke, kula unakutana na problemi, usilalamiki. Kuko wenye anapenda kaena nika nabii nienda omba. Hakuna Roho Mtakatifu katikati ya mwanaume na mwanamke. Hata uko na karama ya kuomba, aseme ngoja vile ngamie ngo Roho Mtakatifu, watagukache utakamatika kule. Hakuna mwenye anaombaka munyumba na afunge mulango. Nani mwenye anaombeaka na hatuye mulango hako kale? Hasa uko munyumba ya watu unashitiako buyuwai. Njoo vile nilienda kuombeana. Ulienda kuombeana? Kuna kwa kama sasa kuombeana. Habaombeana ke 19 20. Kama ni 20 mwende watatu. Kama ni 4 kama mutalala kule mulale kule, lakini na muko 4. Ukaenda we peke, utakutana mahitaji yenye iko tofauti ya mawazo ya wenye uko na waza. Ushuhuda yako itaharibika. Siku moja nikauliza, nilikuwa ningali Moniki, nikasema ushuhuda ya watu inaweza haribika kulingana na jinsi mtu iko. Mie niko na dada yangu ni Mbaraga. Dada yangu mwenye tunafuatana naye kumugongo ni nani? Ni Mbaraga. Ashamaliza banaume ya watu, alishabatesa. Lakini ni dada yake na nani? Na pasteri. Lakini nyie hamuyua kama ni dada yake na nani? Na pasteri. Kisha mie juu niko na dada yangu mwenye tunazaliwa mtumbu moyo, na nyie munayua kama alishakamaliza banaume ya watu. Sasa mtaona pastere iko na ule Mbaraga. Mnasema ngoona pastere wetu. Ona kwenye alishafika. Ona kwenye alishafika. Njoo maana mujama mnaweza kuwa watu wenye walishaka haribika, wenye wako na ushuhuda ya mubaya, lakini unaishi nabo kwa akili. Jina la Bwana libarikiwe. Si reputation yako inaweza chafuka kwa kitu kadogo na ni vya jamaa. Binakuchafuria reputation. Baombai. Mie nikaona fasi yenye iko suspect. Yenye iko suspect. Siwezi omba na ninafunga mulango. Hata niko pastor. Ndakufunga macho hapana. Kama ni fasi kwenye kuko suspect, umeona umeangukia mumutego ya jaribu, omba nunafungula macho. Tena uko kumulango hivi. Baba, saidia hii nyumba na mahitaji ya hii nyumba uijibie mjina la Yesu Kristo. Amen. Ondoka wende. Njoo muda kuombea na chakula habaya bikuonesha na kinywaji hauya biona, unaanza ombea na mahitaji yenye ujuu. Batu wanaombeaka hitaji zenye wamejua. Mubushuhuda yako hapana kukamata kila kitu ukichange, hapana. Sababu kila mtu ana ushuhuda wake. Kama ni mshuhuda mzuri, kama ni ushuhuda mubaya, Biblia inasema ya kwamba utapimwa. Utapimwa. Basi unawaza kukuwa nabii njoo kutopimwa? Si nabii na anapimwaka.
Si nilianza ona ku televizio pastere kwa naomba, kumbe na mwingine bako namuombea naye kwa nafungura pantalo hivi. Ku televizio iko naomba, iko mkiro, baba asante, mwingine naye unawazia kama mlango unafungiwa utavuka pale. Kuko masaa za kuombea watu. Mie siwezi toka huko mturasha antie 19h ngoni naenda ombea manyumba za watu. Sasa 19h ndio sasa kwenda musoko guhemea na za kupigia watoto. Hasa sasa kupigia watoto ndio sasa kutembea. Haiko njoo saa. Biblia inasema ya kwamba roho na akili vifanye nini? Vitumike. Ushuhuda yako isikuwe ya mubaya. Kama ushuhuda yako itakuwa ya mubaya utaharibika. Lakini ushuhuda yako ikakuwa mzuri, utasimama imara, utakuwa unapita kila mtu anasema ule mtu ni sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Batu leo hii wako wanakatala tengenezesha byombo kuwa Kristo. Sababu wa Kristo walishakuwa wa escrow. Mtu mali kamata gari yake akaenda itengenezesha kumukristo wa mkanisa. Mkristo wa mkanisa wakamwachia gari, akachomola chombo ya gari. Akaambia bose, hiki kinakufa. Nipe franga nende nikiuze. Bosa anamupa franga. Kile chenye kilitoka mwa ile gari njoo chenye tena alienda akaiba, akakirudisha mugari. Mwenye gari sasa alikiona nasema, mbona hiki njoo chenye kilikuwa ndani? Kuko wenye wanatiaka kumapiese yako maesinye na majina zao. Wewe na utajua. Mkristo akapemuka juu ya ushuhuda ya kuiba. Akakamata gari yake akaitia kumupagani. Mpagani njana mtengeneze yaka. Na ule mpagani iko na ushuhuda ya mzuri sana kushinda Mkristo mwenyewe kwa naenda wapi? Mkanisa. Siku ya 3 kuupendo niliwaambia juu ya ushuhuda. Huku naenda uzia Mkristo anakupwente. Mesa unaenda uzia mpagani, yeye anakupimia mzuri sana saa mtu mwenye ajua. Anakuongeza. Lakini mwenye anakujua ngo vitu vilisha panda. Kila siku vitu vilisha panda. Kipanda vitu vilisha panda. Saba nakatara kukuuzia, unasema watu walikukimbia. Kumbe ni ushuhuda gani? Ya mubaya. Tushanje, tubadilike. Ushuhuda yetu iwe ya mzuri. Kama ushuhuda yetu itakuwa ya mzuri, tutajua jinsi ya kuishi na watu. Biblia inasema ya kwamba huyu Abeli tungali tunashuhudia sadaka ambazo alizitoa sababu zilikubaliwa, na alikufaka na mpaka sai angala nashuhudiwa sababu Mungu ni yeye alimshuhudia wa kwanza, na tungali tunasema juu ya sadaka zake. Na wewe sadaka zako zinakubaliwa na Bwana? Niulizo. Kama sasa unajipanga mbele za Mungu, kuna shida ambazo mtu anaweza kukutana nazo sababu ya ushuhuda ya mtu ya mubaya. Ya kwanza, matendo mabaya. Matendo yako ya mubaya inaweza acha unashuhudiwa na watu mubaya. Sai tuko mkanisa. Natatoka hapa uende ulewe, uikale fasi ya mubaya. Niliona mtu mmoja alijificha, anavala nguo ya UTM Sepak. Kumbe iko na chupa ya pombe. Sasa aliona watu wanataka kumsalimia, anatia ile chupa wapi? Kumugongo. Eske anaitia kumugongo sasa atampatia mkono. Eske hii mkono itaendelea kuwakia huku? Sitatoka. Ile nao ni ushuhuda. Kila mtu anasoma jinsi alivyo. Sisi ni barua ambayo inasoma na kila mtu. Matendo yako ya kuonyeshe kwamba unaweza kushuhudiwa vizuri au vibaya. Kama si vibaya, ujitambulishe mbele za Mungu ya kwamba ushuhuda yako inasimama namna gani. Mungu atubariki. Amen.
tunataomba Mungu, nitajianzia yako ushuhuda yako pastor, ushuhuda yako pastor iko namuna gani? Ushuhuda yako mtumishi iko namuna gani? Tulikuwa na pastere, ngo pastere ngo hawezi enda mumoto, ngo pastere ngo hawezi enda wapi. Nikamwambia bongo yako pastere. Unawaza jina pastere basi kuitwa pastere ndio kufika mbinguni? Ngo pastere ngo hawezi simama mbele ya watu aende mumoto. Nikamwambia kama ufanye mapenzi ya Mungu, moto inakungoya. Pastere unawaza ni msalaba. Pastere unakuwa kama roho. Hasa kama unajua msimamo yako na ushuhuda yako ni ya mubaya, ambia Mungu akusaidia kutengenezee tena ushuhuda mzuri. Simama mahali ulipo, tuombe Mungu ili ushuhuda yetu iendelee kuonekana kuwa mzuri mbele ya macho ya Mungu. Nataka kupokea baraka ya Mungu, nataka kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, juu ya ahadi yake napumzika sana, aliahidi mimi kupata Roho wake sawa sawa na habari za habari. Ni neema yake yanileta yayo, anayenijali za anayeniponesha, ni Mwokozi wangu, asifiwe sana. Tutaacha pastor Munyentwari kuombea wote ambao wamesimama na kuombea mahitaji. Amen, amen. Mtu aliandika kwa nyumba yake, uzuri si nini? Uzuri si roho. Kamusikia kalikuwa kamuzuri sana. Babiona sasa ule musika niwabie. Mwingine kwa ni wa mzuri yaye. Mama yake kaenda kamwambia, "We musika, mbona balisema unachambanaga?" Na ule musika anasema, "Unilichamba nani we imbwa?" Ndio kwa maana byendiko mu roho kiyo kinasemaga. Amena. Mfalme wetu jemadari mkubwa, tuko hapa. Neno inasema juu ya kushuhudiwa. Hapa nje banadusema namuna gani? Kila mtu afikiri jinsi anaishi ndani na wajirani yake, kama wanamshuhudia namuna gani. Hapa kanisani watu wote tunaonekana kama ni watakatifu, lakini hapa nje ni hatari. Wanatujua. Mfalme wetu kila mtu anaona ginza anatembea na ginza naishi. Wewe unatazama ndani ya roho, huangalie sura ya mtu. Neno ipate nafasi ndani ya maisha yetu. Kila mtu angalie ushuhuda wake ni namna gani. Kama alikuwa na kupotea, leo apate kujikorishe. Kwa sababu baba mfalme wetu, mbinguni hakutaingia kitu kinyongo. Mbinguni hakutaingia kotitre. Mbinguni hakutaingia amo kusema niko Andonezi. Mwingine niko Bajiste. Mwingine kusema mimi najua kupiga na ngoma. Wala mwingine kusema na lugha wala kurukaruka pana. Bali ushuhuda wa mtu ni matendo yake. Bariki neno lako. Ulikanyishe ndani ya roho zetu, kila mtu atoke hapa atafute kuwa na ushuhuda kanisani na nje na kwa wapagani wamshuhudie. Neno lako ulibariki na mtumishi wako mubariki. Tunaombea nchi yetu. Wewe ndiye unaweza leta amani. Tunaombea wagonjwa katikati yetu. Unawafahamu kwanza kwa kichwa hata kwa miguu na kwa damu. Wewe mwenyewe uwagange. Waja wazito wanalemelewa. Kuanza mwezi moja mpaka miezi 9.
wewe mwenyewe wapiganie vita, uwasaidie. Wasafiri usiwasahau. Wamotari hapa nje ndani ya Gudro wanaenda wako wanabishana na rufu, wewe mwenyewe wasaidie, kila mtu akone narudiana ni mzima. Baba mfalme wetu, naona kazi yako hapa juu ya majengo. Wewe mwenyewe ndio unaweza jenga. Kama mtu anajenga bila wewe anatoa kazi bure. Wewe mwenyewe ubariki watu wako, utubariki mfalme, kazi yako kupate kusonga mbele. Katika jina la Yesu tunaomba, amen.